Poštovani gospodine Stankoviću, tačno je, ja po funkciji imam službeno vozilo i vozača. Ajte, molim vas, moj vozač može i 2 dana da vozi vas kao odbornika u Skupštini grada, da obiđete sva ta sela, da vidite šta se radi u pojedinim mestima grada Šapca. I onda da dođete za ovu govornicu, ja sam siguran da biste vi rekli, reći ću javno ko je krao u prethodnom periodu, jer ovo što ovi ljudi rade u sadašnje vreme jeste nešto neverovatno dobro za građane grada Šapca. Da odete do Jelenča, to je tu, pa vidite kako odgovoran savet mesne zajednice brine u objektu, gde sam ja išao i molio Boga da izađemo svi živi zbog greda koje su htele da popadaju na glavu. Sad je to jedan prelepi objekat. Da odete u Bogosavac pa da vidite kako jedan mlad čovek koji je ostao u tom Bogosavcu da živi i zalaže se za svoje mesto, lekar je po struci, da vidite kako izgleda prelepi dom u Bogosavcu. Ali da ne mislite da je to samo slučaj da izdvaja grad tamo gde su predstavnici Srpske napredne stranke. Gospodine Stankoviću, odete u Štitar. Pre 3 ili 4 dana 500 ljudi bilo tamo. Otvoren nov dom kulture, grad uložio iz povraćaja poreza na imovinu. Pomogli, prelep objekat. Prema tome, to što vi pričate, ovo što ja kažem, to su samo primjeri pojedinačni, jer bi ostali dugo da nabrajam sve što je urađeno. Ovo su vam samo ad hoc primjeri, a ima ih na stotine. Gospodine Stankoviću, ja razumem da vi imate potrebu da po nešto pohvalite što je samo u vašem selu rađeno za prethodnih 20 godina.